Jedna od najpopularnijih srpskih i balkanskih influencerki, Kristina Kika Đukić, navodno je izvršila samoubistvo, a javnost je o tome obavijestila njena prijateljica, influencerka Laura Tešanović, na čijem je Instagram profilu osvanulo obavještenje da je Kika preminula u srijedu 8.12.2021. u večernjim satima. Mnogi smatraju da je Kika izvršila samoubistvo zato što je Laura u prethodnoj objavi navela telefonske brojeve za prevenciju samoubistva. Informacija o njenoj smrti je podijeljena i na Kikinom Instagram profilu. Kika je navodno oduzela sebi život nakon duge borbe sa pritiskom koji nije mogla da izdrži. Riječ je o cyberbullingu, odnosno elektronskom nasilju kojim određena osoba trpi poniženja, uvrede i smijavanje u cyber prostoru, konkretnije na internetu. Još uvijek nije poznat način na koji je uradila ovaj monstruozni čin. Posljednji video snimak na svom YouTube kanalu objavila je prije 4 dana, a na njemu niko nije mogao da nasluti da će Kika uraditi ovako nešto. Okolnosti su misteriozne, a ispod njenog posljednjeg video snimka nižu se komentari pratilaca. Kristinina porodica se nije oglašavala ovim povodom. Kika Đukić bila je gamerka, youtuberka i influencerka čiji je YouTube kanal na kraju 2021. godine brojao oko 700.000 pretplatnika. Rođena je 25. jula 2000. godine u Beogradu. Kika je YouTube kanal otvorila 2015. godine, a na YouTubeu se na početku zvala Kika Extreme. U početku je snimala samo gamerski sadržaj, ali je s vremenom počela snimati i drugačiji lifestyle sadržaj, vlogove i kolaboracije s drugim youtuberima i svojom porodicom, a najpopularniji video na njenom kanalu je onaj u kojem joj je mama spalila komad kose. Najveća podrška su joj bile majka i sestra. Mama Nataša joj je kupila svu opremu koja joj je bila neophodna da počne da snima, dok je sestra Ivana na početku pregledala sve klipove prije nego što ih objavi na svom kanalu, davala joj savjete. Do prvih 1000 pretplatnika je stigla za samo mjesec dana, dok ju je godinu kasnije pratilo skoro 50.000 korisnika YouTube-a sa prostora cijele bivše Jugoslavije. Bilo je neobično to što djevojčica igra igrice i takav sadržaj objavljuje na toj platformi, te je kanal Kika postao jedan od najbrže rastućih na Balkanu. Pored YouTube-a ima armiju fanova i na društvenim mrežama. Šira javnost ju je upoznala nakon što je iskritikovala balkansku YouTube scenu kako loše utiče na mlade. Nakon toga ušla je u sukob sa nekolicinom youtubera. Mira Vladisavljević, direktorica Balkan Tube Festa, rekla je kako je Kika bila žrtva cyberbullinga. Užasna stvar se dogodila protekle noći. Apelujem na sve medije da pažljivo izvještavaju o ovom slučaju i o djevojci koja se 5 godina borila sa bulingom. Molim vas, imajte razumijevanja.